Shalom, selamat pagi Bapak Enang nalongan di bagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalohita rigapan siganu paribata, bani panorang sogot nereon, pasada hita hurta martongko mahita. Puji-pujian terima kasih matongtong isombahkon uhur nami hubamu Tuhan, bani ganup diar layakmu. Adup ijalohon hanami, ari lopus ari, janah das kubani panorang sogoton, begal tumang doholongmu huban nami. Lani Tuhan merhiti hatamu, orangi hampura pikiran nami, ase atamuin matotap nagabi onjolan ban nami, ibagas ganup lawan nami sa ganjang nirion. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo namion. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus, ijape na siya marayan bani panorang sugot nirion, na boy sisihan nami marhitiyon ni channel YouTube on, rigapan siganu paribata bani panorang sugoton, Selasa tanggal 22 Agustus tahun 2020 ay matar surat bani buku Job bindu 5 ayat 8 na makatahon sonon. Poriniau naibatado hupindahi, hubani naibatado ondos kononku parniahapanku. Kita ganupan Bapak Inang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus totu bahak dotene asaksian na lahu makatahon atape lahu manubut pasal piga-piga pencapaian atape keberhasilan ibagas parkuluhan ni colma. Jana memang ai menarik tumang anggo ipadas kita. Ai maase jarang tumang do jumpa kita halak manaksihon sonaha marsikon ni sonaha pusok ni hurni ape sasitong ni marhitihon ni asaksian humbani pusok ni hurai kesulitan-kesulitan ai tantangan-tantangan ai parutulon-parutulon ai maningon do hape ni boy saksi honon bahasa ibagas saganupan ai guguh ni nebatado na mambahin hita totap merguguh janah marhamonangan manlupusi haganupan ai. Ai maase perlu tumang dohoma anggo ibagas namandopa kon hasomanta jolma sangga ibagas parutolon maningon do hape ni hita ibagas hapen taron na humbani nebata ase ulang koli parsahapta sedo manukol-nukoli tapi manambah pusok ni hurni jana manambah komani lebih roborat ni pangahap ni mandopa kon sitaronon ni ai. On mahita ganupan nagabe hasaksian sada hasoman ni Job bani panorang ijia ibagas sitaronon ni anggo ibasa hita bani ayat sada 2 tolu 4 5. Elipas paturangkon hubani Job marhitihon ni sadaripun bahasa halak na dohor hubani Tuhan pasti do marhasil, halak na mardosa pasti do kona uhum. Ape naibata mangondoskon Job hubagas sitaronon do matakas tumang sedo halani dosani. Nah, ijon perbedaan ni antara pangarusyon ni colma pakon pangarusyon ni nebata. Halani ai bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus perlu takas bata. Anggo adong hasomanta marsitaronon ulang mitor perlu be ibain hitaripun ni. Tapi na perlu ai ma ipindai hita cara sonahado iya asimargogo ibagas sitaronon ni ai. Ibagas parutulon ni ai. Ay na perlu betene. Napadua kon ai ma sonaha ase parsahapta ase ulang manambahi pusok ni hurni. Jadi rado hape parsahapta ninihur laho mangapohi hape sasitong ni lambin laho mangodohkon. Jadi on perlu hape ni ijaga hita. Janah napatuluhon. Porini pe hape ni takas ibotoh kita. Bagal pakon borat ni sitaronon ni hasomanta. Maningon do hape ni ibagas hapor sayaon mahita membere panukulion bahasa
lang pitah kumbani dosa tumang ase marsitaron ng jolma. Hala ni rado humani, hasalahan ni halak naligan pe, marsitaron ng hita. Rado humani, halay dosa niya soman pe, marsitaron ng hita. Diyan na pasti, ipaturut ni bata pe si taron ay, ase lambin roh pitahdo hapor sayonta. Hala ni ay, ang gohita mahumani, sangga ibagas si taronon, maningon do hape ipataridah kita. Porini pe hape ni adong sahap ni hasomanta, ubata, na lambin, boy subuton, roh galek ni hita. Atape mamben lambin roh burit ni pangahapan ta. Maningon do hape ni, ibagas parguluhan taon, mangindo kita, ubani ni bata. Asi ibagas, aganupan buah-buah pikiran ni hasomanta, apakah ay na positif, apakah ay na negatif, maningon do hape it patotap hita uhurta. Bahasa, ibagas si taronon ta ay, ibagas parsahapan atau pesahap na ijalo hita ay, totap ma hita marondos hubani na bata. Totap ma hubani na bata hita, mga duha-duhon haganupan na masa bata. Ase, porini petongon borat si taronon taay, hapen taron na humbani na bata ma, na mga jari hita, na mapargugoy hita. Ase, ulang madabuh kita, ubagas dosa. Ase ulang isalah kon hita, na bata, ibagas si taronon taay. Tapi maningon boy do idah kita. Bahasa ibagas si taronon taay, guguh na humbani Tuhan do tongon, na paluah kon hita, jana gabi hasaksian matongtong ay, ibagas parguluhan ta si gano pari. Boy hita, makorjahon on, makorjahon an, haganupan ay, halani na bata, na domma paluah kon hita, marhite idup ni hurni, ase tarbahin hita totap, makorjahon harosuh ni bata, porini pe, marsitaronon hita token. Amen, martonggo mahita. Ajari ham hanami tongtong bapa, ase porini petongon ibagas sitaronon hanami, ibotoh kanami, itaham do tongon, yanan pangadua-dua nami. Ase, lang betubuh kecewa, lang betubuh pandolean, lang betubuh borit niuhur, dopak hasoman, dopak halak nalegan, alani takas banami, itaham do hasa, yanan pangadua-dua nami, natopat, ibagas sa ganupan na masa banami. Alani ay, ibagas sa ganjang niya riyon, kubamu matotong, ipaondos hanami, guluh nami on. Asiham naman pargugoy hanami, dyan hama tongtong homa, napatulukon, dalan malas niur, uban nami. Ibagas ganup lawan nami sa ganjang niya riyon. Ibagas Kristus Jesus Tuhan namin jalan merapakon tungkol namin. Amen. Oras bata ganupan, bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Jesus Kristus, anduar matongon tene, sa ganjang niya riyon. Lambin bagas ma pangarusyon ta, lambin bagas ma pangarapan ta, aha penama sa bata, ubani na bata ma humani ta totap marondos. Jana, totap ma humani, maritehon ni parsahap ta, gabi pasu-pasu ba humani hita, bani hasomanta, sangga mandopakon, parutolon ibagas parguluhan ni. Ando harma. Salom.